Kita po ako siyang balong kayo siyang kanesya kartaan. Kaping wow. Tahan ko rin siya misasukos. Wow na kayo siya po na magkaiti lakalab karos mamini. Misasukos, melalay wow sororo nga sasi. Wow ang pedahk paligila. Kaya warag kaya panay kaping ko na rin kagan muitang siyang pasya nga mori siya wasiwan. Kamkupura nga may nga wow ang pedahk talaban mar. Rano nga kay peuse ito tame momotso uyakin terasi kawit me wantoron Pedrus me kalukitan na momotso rano asa nga na kayawan Samuel ralaw tayo siya wano irasiksik kayo lalay siya silu mapitita en ko siya pilita David en kagan uyala nan margian Israel. Tama ka siyang pal, mga naman uyagan na siya sa kasalayang re Samuel. Mata-matawan na ramas, kapili-pili na ramas. Tasang maslikin na ramas. Kauno kasalayang re Samuel, ramas mo pilita, siyang na maslali. Maksanwit kapuratongan na sa atotokan rano. Esansala ba sumaw uyang momo mesak sansala tayin maslikin na ramas pangay kamera la ba tame kauno mahsen yung Samuel may ramas makilikilai epene kilikila lala na ramas parano sa kagan kasaleta sa kagan pilo pa sumaw makaunoan kila mas lala na ramas te sumawas pa uyatan me ako rin. Tapa kasambalin pa sasi aramas sasi suwa ka pa na pilipilitan me. O na kabete na sasi nono kaunoan pilita. Sasi aramas yan kagan uya sa pulmeta to. Tapa napag sarawi sa kawede kan sasi pa makauno pilita aramas men pen kauno mahsen ni pautanan puli-puli ala rin mo. Tapa ngay kamera labak sara masan sopis masa patitangan na irairan sumaw. Siya kagan metawet alamalampas pa o ay sumaw ay reti sa ngay kagan karanoy puli komwahsi. Tapa esan salong sa sinakaway ito ba sa uli Pilipin wasama kami ne. Tama ka siyang pal mungyon kagan to ka lang. Tapa esan salabak kauno pilita David isang nanay uyang mungyon makalakal karkarak. Meron sa mga yung anperan. Kapingkin kaway tawan para ta. Mita magsara masa suma masa autek na sa mga yung peran kaping. Mayo makauno kilikila. Sa kamela pa insya na mga koros mek sa kasik men sang resam sa suko sa nutan kumurakan sa sikayan kayang sas. May kamela pa masanuan kaganuya may kansen mau pamuy. Kung yan kagan kansya na mawagin kang mahsen o may dami kung may kuha kiti siyong mau, dumum. Kung yan kamera nima, kung yan bawasan kin kung noong yung peran, kaunuan utan. Siya siya kamo na siyong mau mo kung yan. May pa yung sukuralap, mga kagan walian kiti sa misasi po may melen kaluwato karususang nasama boso. Sin kagan paski yung kamuwato melen romao. Mahsen koporopor, mahsen kauno. Kagan siya wasag sa sinasongan ni Israel po na tuwa jamets. Kelahngen kamoy, Kelahngen kubur parusian o erer ay siya wasag. Kelahngen kamoy sa pedahk. Sasken hala na iwan so kasampal. Ason kamat serewi. Ninsoman mumuwar ngay sa kulian Texas koros. Taluke sa senior pastor. Wp Sohse Jose. Imwen kamanak serewi na sa kusme. Sa sinala na akol na ba silipaki wanay sa kisu. Resik-sikayo takariyaw. Hindi ang pamanong biyain sa kasampal. Bayan banta ko
pain supplement child son komauro me pain mahsen ngay me porechen komau me men me kotorei so Japan men mangeta kukulat Kelahngen sa usas kos muy toresa si ancho kisme sen kaganen suwan kamui wawan sa pedahk taga wawan kat pedahk kapingkiyan kama amwa kaganen muy tangkis sa pulwang mamumutson man en kaganen kalo kito rema kupure me pilipa memen me ato ren esuwe kaganen men mangeta kukulat nay kamenene pakama mangier pa imwen sompong and March the utan kamatip serewi wiyawi in sipitawo in mesang kaunaptan kamatipun kauno in wiyawi tapain wiyawi ang rasi pime kaudok rano tapa sesuwekan manokela kamasi pime paisek wiya kises imeleta si parkito rano tenemen kapingki ang kama ang mga kaganan kasamukis pasi walianto sa kos may kosaneti pa sa asin kaskasaman sapul me limpak sapul me kusinet kasempal kap me wiyayang sasi may yay sasi pakpene na pangasasi tapa yay kisen pakpako mase lilkito remoy ang muwarat taka ya irasi na umasiri pasen kaganen wato remasi limpakon kao asasi kamatip serewi rano e wiyawi nintiwan asasi wanparon peli Moses me nek in mesang tapa imen nenek ito resasi rano ay poko anso kisme ngagain kalilito remoy tamin in pilela kaserawila pa himen kain poita na nasasya open anso kisme megis mga kaganan pa puli pala in mesang wa asasi totok serawiyo pitita asasi mongyo nintuan mahsen e kawai tabakan may puko tetetaw kasempalo e pitita asasi sek asasi mongyo tapanga gain pulipasen asasi wan paran peli tapala pa emen kama en kain kasewi pain kama pakman kaganan waiting resam sa kos kubrama amamongin mo kaman kahale sapul me rasarawi me sansal tapa aning tuan kasarawi men wiyawi pain mine mahsen alle otungane oran Jesus molar pagi kumai while we are met o kackacaman kiniye
Kelahngen kama na paisek kaim segelan konachen kamatip serwen kauno esek mie inchan Christ men kaganen sek pulitetok tapa hime en kota ni tuomets kabwat ye inaukap kamuyale o wiyaki sapul mamumen kawit pulikamate sasi kapakap Kelahngen kamu sa maskos pagi sapul mangulimpak kaganen kalok tong renes wawen sa pedahk taka wawen kay pedahk kamu makachin mangi tamin mine kam kachin kaptaya daira tekatski ang sapul mo pepol marangan insa na maukin na ako santiyo na kamuyin katski ang ira ang sabis Kelahngen kamu sa maskos sepeki ni moren sapul manguyiros as count Jesus Christ. Amen. Kelahngen kami wan paron ansok sme anson kasalay